into ebaluleke kakhulu la ukuthi ipolitiki beningayazi mabhinca iningi lenu ngeke kufihle ukuthi nifundiswe yimini futhi ngaphezulu kokufundiswa yimi angagcinanga ipolitiki angifundisa nekani uyimagina ngepolitiki sisemabhincini siserenke sekuthi imfinyezelele lengisanganelayo lelo lokho kunamazinyanga kuphela ngathi uphephetwa amasimba segolo uthi wagodola ayikho le nto leyana konke ubusuku nemini bathi legunda leli lebona abafowabo sebebulawa i-tax la lona libambekile loqha lana bethe bisale sayo besale sayo dlala liyabona ukuthi hey my brothers and sisters they are no more now wekodolo uphi umjwala kabi wena angikwazi ukufundisa ukuba insizwa bese wena uzosanganela mina ufana nse nalesiphuphu lesi esiwumakhalana kaTshatha esiduphunga lesi siyangifeka sizenza insizwa kaningqonda sinayo sa drop out esikoleni ayiganiwe lento ayikwazi ukuzehlisa nje ekhweni ayinalo ikho nje ezehlisa kulo nje inja the khonkothayo eyami ndova ikhwela phekwa abantu abadala ngomena ngqondo ngento lokusiphuphu ngawo le yanto yena ujahe nje ukulenga lapha phezulu umfana wami wesikhotheni ngoba mina nje ngihlonipha izinga ngilona mawumholi awuzenze izinto ezenziwa ziyiwengu ngoba ukhathiso angisoze mina kodwa ke mangabuyela ehlathini nafana ngiyekubuya uzobuya kodwa ngoba ke unedatha abakuthengela loya ngokukhohlisa abantu siphuphundini uyigwala unjalo ngakubona ubengwa abafana kanzima ngapi lapha kwenye bekubeka ungasazi uphendula uthini thina lento siyiyo wobu uzokhathide mufuna ifundo oyifunda kukhathide ukhathide siphile na iminyaka namanje siyaphila ukhathide siphile na kwi-media industry siyayazi thina lento yokuthi how do you survive in a communication platform na kwi-media industry and ukusebenza kanjani hayi ukhuluma nje uthuva ukukhulumayo ukhona ngisho phela abantu abadala ayona ipolitiki lo ungahloniphi isilimo lokwazi lokho ufuna uphendule isisi la ukhona uhude lonke ulushishe njenge kade wangiqala mina ngiyithulele khonkotha njengenje ukhuluma uyiphikisa kuthi uhlala phansi uqwashe lebusuku nje noma nje nomphukula iBNB le ka150 bese uconnecta kwi-Wi-Fi uyibuke nje la wakhuluma khona ukuthi usuyikhulume wayiphikisa kangaki sithutha ndini khonkotha njengenja lenja le bese ke ngibuyela ke